Dobrodošli na moj kanal. Za one koji su tu prvi put, drago mi je, ja sam Marlena. A za one koji su već gledali neke moje ASMR videe, ovo nije ASMR video, sačekajte još malo pa će biti. Ovo je, kao što ste mogli da pretpostavite, još jedno tarot čitanje. Danas, kao što i naslov kaže, radit ćemo ljubavno tumačenje, odnosno biranje intuitivno špila. Imaćemo dve grupe i ovo je generalno čitanje koje se može odnositi na vas i ne mora, može rezonovati ili ne, u zavisnosti od toga koju grupu izaberete. Dakle, ovo je generalno čitanje i vanvremensko čitanje, znači svaki put kada god pogledate ovaj video, odnosi se na tu trenutnu situaciju, kako vaša osoba vas posmatra. I generalno ljubavno čitanje. Ja ću sada da promešam karte, stavit ću 2 špila i onda ćete da izaberete intuitivno koji vas više privlači i onda ćemo da počnemo sa čitanjem. Hvala vam puno na pažnji. Htela sam još samo nešto da kažem pre nego što počnem, jeste da, kao što sam rekla, ovo je generalno čitanje. Ukoliko želite svoje lično čitanje na temu ljubavi ili na bilo koju drugu temu, slobodno mi pišite na mail koji ću staviti dole ili na moj Instagram profil koji ću također podeliti u opisu. I možete dobiti, dakle, svoje lično čitanje koje se odnosi baš na vas, koje je dosta detaljnije i onako personalizovano. Tako da, ukoliko ste zainteresovani za to, dame imaju popust do petka, tako da iskoristite tu priliku. Hajde da počnemo. Prvo ću da promešam karte. I sada ću da izaberem ovako 3 karte za svaku grupu. Ovako, ovo je prva grupa. Nadam se da vidite. Znači, ovo je prva grupa, ovo je druga grupa. I sada ćemo da stavimo kristale koji pripadaju ovim grupama. Ali vidite dobro. Evo ovako. Ovaj jedan kamenčić je za ovu grupu, a ovo je za ovu. Ostavit ću vam vremena da pogledate koja grupa vas više privlači, koji kamenčić, koji špil i onda ćemo da počnemo sa tumačenjem. Dakle, ono što vi osjećate u ovom momentu, koje vam se na prvu sviđa, nemojte previše da razmišljate, jednostavno ono što vam se dopadne, to izaberite. U redu. Sada ćemo da počnemo sa prvom grupom. Ovo ćemo ostaviti sa strane. Ovo je prva grupa i ovaj slatki kamenčić. Hajde da vidimo šta ovdje imamo. Carica, mag i 9 pehara. Jako zanimljivo i jako lepe karte. Hajde da vidimo i sa drugog špila da nam još više pojasni ovo. Uzet ćemo jednu kartu iz ovog špila koja će nam biti dodatna vodilja. Pa. Ovdje nema mesta, ali svakako ću vam pokazati sve. I da vidimo još numeričke karte, šta nam kažu.
za neke vaše sudbinske događaje, odnosno neke vremenske odrednice, neke brojeve. Evo, ova je htjela da izađe. 2. Pokažem, ovako. I posljednje što ćemo izvući jeste ove sudbinske karte. Da vidimo, da nam još malo jasnije približi. Evo ga. To je to. Možemo da počnemo sa tumačenjem. Dakle, šta osoba misli o vama? I šta vas čeka u tom odnosu? Ovdje vidimo kartu carice koja govori da ova osoba ima veoma visoko mišljenje prema vama, da misli da ste onako stabilni, moćni, ugleda se na neki način na vas, smatra da ste vi ta neka jako pozitivna figura. Ovdje pričam sada za žene, jer većinski su žene, ali muškarci vi možete obrnuti. Međutim, ovdje je jasna, dakle, slika carice, jel? Znači, to je jaka ženska figura. Ova osoba se ugleda na vas u mnogim aspektima. Jednostavno pronalazi inspiraciju u vama. Smatra da ste i ženstveni i asertivni, moći. Znači, ta kombinacija intuitivnosti i opet to je neke, da kažem, staloženosti. Znači, jednostavno vidi u vama moć. Također, osoba misli, ovo je mag, da ste vi uspešno stvarili neke aspekte u vašem životu i ugleda se na vas. Ove dve karte su vrlo blizu u velikoj arkani, tako da definitivno ova osoba smatra da ima dosta da nauči od vas. Znači, gleda vas ne samo na tom ljubavnom aspektu kao partnerku, već i kao definitivno nekoga od koga može da uči, uz koga može da napreduje, uz čiju pomoć može da ostvari čak i neke svoje lične aspiracije. Također, još jedna stabilna karta, 9 pehara. Ova osoba možda misli da ste vi čak nekad i previše, da kažem, ponosni. Ne mogu da kažem da je osoba ljubomorna na vas, ali možda ima tu neku dozu, da kažem, divljanja, toliko da želi da praktično bude vi. Ako me razumete. Znači, toliko se divi vama da želi da bude vi. I želi da taj neki ponos, taj neki uspeh deli sa vama. Ova osoba vam je podrška. Znači, ova osoba, iako smatra da ste vi uspešni i tako dalje, ne želi da vam stane na put tome. Želi da bude tu uz vas i da ostvarite još veći uspeh zajedno. Znači, dosta se odnosi na to neko blagostanje, to neko obilje koje ova osoba osjeća pored vas. Zatim imamo ovdje ludu. Ovo je 0. karta. Ova osoba se možda pored vas osjeća malo inferiorno. Ne mogu da kažem u potpunosti, ali ovo se jako slaže sa ovim što sam već rekla, da se osoba ugleda na vas. Možda kako biste poboljšali taj odnos, bi trebalo malo da više pohvalite nekada tu osobu. Znači, da mu udelite neki kompliment za te neke stvari koje su specifične za njegove kvalitete. Znači, da jednostavno, iako ste vi svesni, tih svojih nekih, svesni ste šta vi zaslužujete, vrlo ste
onako svesni toga, jel? I ne krijete to što je dobro, ova osoba ipak možda malo više podrške treba da dobije od vas. U svakom aspektu, neke pohvale, znači za neke stvari koje ta osoba uradi za vas, možda treba da se zahvalite malo srdačnije, da malo više nekako dajete na značaju svemu što on radi. Znači da ne ni podaštavate neke stvari koje on radi. To je ono što vidim, znači kako se on osjeća prema vama. Tu su sad bile sve neke generalne stvari, ali kako se on osjeća u ljubavnom smislu. U ljubavnom smislu se on, ovdje vidimo ova sudbinska karta nešto novca, osjeća kao da ste vi možda malo na nekoj distanci. Ne na distanci u pravom smislu te reči, već kao da možda ne dajete 100% sebe. Možda ste zaokupirani sobom, možda trenutno imate neke prioritete koje nisu vezane za ovu osobu i onda ova osoba traži malo više pažnje. Znači, osjeća da dobija, znači nije nezadovoljan, ali bi voleo malo više emocija, više pažnje, više vremena od vas. I ovdje vidimo numeričku kartu 2. To znači da definitivno nešto sudbinski može da se desi vezano za ovaj broj. Može biti drugi u datumu, može biti drugi mjesec, on je sad prošao, februar, ali možda sljedeće godine ili za 2 mjeseca ili za 2 godine. Znači, odrednica vremenska nije sada preterano precizna, ali govori da broj 2 ima neku važnost u vašem zajedničkom životu. Tako da sumiramo, osoba je dakle opčinjena vama, tako da kažem. Gleda vas onako nekako kao da ste vi iznad, kao da vas stavlja na neki tron, što je odlično i super i podrška vam je i želi da deli sve dobro s vama, što je jako dobro, jer to to su stvari koje nekada se dese da nisu takve, jer ako je neko uspešan, da možda taj drugi partner njega nekako i nesvjesno pokušava da sabotira kako bi on bio u centru pažnje, ali ovdje to vaša osoba ne radi. On to ne radi, on se trudi, da kažem malo na taj neki dečji način, na neki taj onako neiskvaren način pokušava to. Eto, to je savjet da malo više obratite pažnju, znači na ovu osobu, da mu date malo više, da kažem, kredita za ono što radi i to je to. Dakle, generalno sve je u redu, samo eto da poradite možda na tim nekim sitnim stvarima. Sa kime je rezonovalo, molim vas, pišite mi u komentarima, zanima me šta vi mislite i šta osjećate. Ovo je sljedeća grupa, druga, da vidimo šta ovdje imamo. As pehara, sedmica pehara i trojka mačeva. Dobro, ajde da vidimo šta je. Opa, ja se izvinjavam, da vidimo neko pojašnjenje iz ovih karata, šta nam one mogu reći, a da ove već nisu za grupu broj 2. Evo, ova karta je ispala i nju ćemo da stavimo. To je 10 mačeva. Dobro, idemo dalje. Numerička karta. Evo ga, ispala je. Je li moguće ovo? Evo, ovo je sljedeća. Ja se izvinjam. Ova je nekako bila zapala u ovaj špil. Ne zamerite.
novi je špil, dakle vrlo često ih menjam zbog čišćene energije, vidite koliko su nove, zato nije ispala karta, ali eto, i to je neki znak. I da vidimo posljednju sudbinsku kartu. Evo ovako. Da, kao što sam i mislila. Evo ovako, dragi moji pripadnici grupe broj 2. Ovdje vidimo as pehara i vidimo, znači to je neko obilje, ispunjenost, zadovoljstvo, koje je možda bilo u prošlosti sa ovom osobom. Možda ste se vi osjećali tako neko vreme i ta osoba se osjećala tako prema vama. Znači sve je bilo srećno, sve je bilo veselo i sve je bilo kako treba. Bili ste zaljubljeni, bili ste sretni. Međutim, šta se desilo? Ova karta sedmica pehara govori o nekim iluzijama. Da li je ta osoba možda bila nekako vas u početku idealizovala, pa onda mu se nije dopalo baš ko ste vi, ili je bilo obrnuto. U svakom slučaju, ja mislim da ste i vi i on, obe strane, dakle imali neke iluzije na početku jedno drugome. Znači, sve je bilo harmonično i lepo u početku i sve je bilo super, ali da je to bilo nekako, ne kažem gluma, naravno da ne, nego kako se odnos produbljivao, vi ste počeli da jednostavno shvatate da neke stvari koje ste u početku mislili za tu osobu nisu takve. Isto tako možda neke stvari koje on misli za vas nisu baš takve, što ne znači da je to loše. Znači, ne znači uopšte da ni da ste vi loše, ni da je on loš. Samo da ste imali različite nekako poglede na jedno na drugo. Možda malo previše idealizovani, što je opet skroz normalno za početke odnosa. Znači, posle nekog vremena došlo je jednostavno do nekih razotkrivanja nekih stvari koje na početku nisu bile vidljive. To je dovelo do velike patnje, do negativne energije, do trzavica, do svađa, do suza, jednostavno do možda čak i potpunog prekida ili pauze ili zahlađenja u odnosu, ali definitivno do nekog stagniranja i nazadovanja u tom odnosu. Sada da vidimo razlog koji je bio. Neiskrenost. Znači, ono što se savršeno poklapa sa ovim kartama jeste da je neiskrenost dovela do toga. Možda on misli da vi niste bili iskreni, a vi mislite da on nije bio iskren. Jednostavno, u tom nekom oblaku pogrešne komunikacije došlo je do tog, da kažem, rušenja tog odnosa koji ste gradili. Znači, neiskrenost je ta koja je presudila. Sad, nije sve tako crno, obećavam, ali ne mogu da kažem ono što nije, jer karte su vrlo, vrlo jasne za ovu situaciju. Ali izlazak iz ove situacije vidimo u karti 10 mačeva. 10 mačeva označava, kao što vidite, stabilnost. Označava jednakost. Znači da ćete vi i on posle ovih trzavica zapravo da budete onako, da se više osjećate kao jednaki. U početku se možda je jedna strana osjetila to jest mislila da daje više, dok je druga strana mislila za sebe to, jednostavno došlo do tog nekog disbalansa. Na sve to se znači nadogradila neiskrenost, što je došlo do te neke razmirice. Ali ono što je ovdje dosta pozitivno je 10 mačeva. I to znači da ste vi prošli kroz dosta nekih faza zajedno. Prošli ste znači i veoma loše faze i onako srednje faze, ali sada je vreme
punog meseca, odnosno vreme je da zaokružite. Da zaokružite ovu celinu. Znači da ukoliko uspete da prevaziđete sve ovo, da dolazite do neke potpunosti. To može znači da se reši iskrenom komunikacijom. Znači, najiskrenijom komunikacijom, bez nekih prebacivanja previše. Šta je bilo? Bilo je, pustite, znači imali ste iluzije. I vi i on, tako je bilo. Na početku je bilo dobro, što znači da može ponovo da bude dobro. Samo ako budete iskreni. Znači, budete iskreni šta vi želite, koje su vaše emocije, potrebe, šta je vas povredilo, koje su vaše očekivanja i tako dalje. I da jednostavno zajedničkim snagama, ovi mačevi su snaga i predstavljaju također nešto onako, da kažem, nematerijalno, znači da se vi na tom nekom duhovnom nivou ponovo povežete. Znači da ponovo krenete ka istom cilju. Eto, to je moguće. Kada vremenska odrednica, vaš broj je 5. Može biti, znači, petog u mesecu, može biti 5. mesec kao što je maj, može biti za 5 meseci. Može čak biti i za 5 dana, 5 nedelja. Znači jednostavno broj 5 je tu bitan kod vas. Tako da, eto, iako kažem deluje na početku da je ovo negativno, ova karta nas je izvukla i također ova karta nas je izvukla zato što znamo da je bilo dobro. Da je stvarno bilo dobro, da ste onako osjetili i sa tom osobom tako nekakvu i strast i sve, ali sad je možda vreme da uđete u tu neku malo mirniju fazu. Da izađete iz te faze neke početničke zaljubljenosti ili šta god i da zaokružite taj čitav odnos sa nekim možda malo zrelijim stavom. I da zajedno izbalansirani, iskreni, jednaki krenete u nove pobede. Eto, hvala vam puno na gledanju. Javite mi molim vas u komentaru i ne zaboravite da ukoliko ovo rezonovalo sa vama, možete da naručite i svoje lično čitanje. Za dame je na akciji. Pišite mi na mail koji ću staviti ispod ili me zapratite na Instagramu i gledamo se uskoro. Hvala vam puno. Doviđenja.